member of Consistory, Presidium of Consistory, and also he is a director of orphanage in Šakiai, a facility he established himself, and also he is vice president of governmental organizations for children. He studied in Ingrian Seminary in Koltušai, and also Master of Arts degree he received in Vilnius University in management of social institutions. Pastor Virginis Filatas. Norėčiau apžvelgti savo kelią vienoje iš Lietuvos parapijų. I would like to take a short look at my way in one of their Lutheran congregations in Lithuania. Parapija, apie kurią kalbėsiu, buvo atkurta 93 metais. Congregation, parish I am speaking about was re-established in 1990s. Visą sovietmetį parapija buvo uždaryta. During the Soviet time, this parish was closed, forbidden. Žmonės, kurie suspėjo migruoti vakarus, išgyveno. People who got and used chance to migrate to the west, they survived. Kurie nespėjo migruoti vakarus, buvo išvežti į koncentracijos stovyklą Tadžikistane. Those who were not so lucky and did not took chance to go the west, they were took east by force to Tajikistan in concentration camp, which were established by communists. Tokiu būdu 93 metais iš 2000 tikinčiųjų buvo 6. And before World War II, there were 2,000 parish members, and in 1990s there were 6 parish members. Bažnyčia, pasakojimai, čia pradžioje matos nuotrauka, tai yra durys bažnyčia. So the church and entrance to the church, it looked like. Taip atrodė vidus bažnyčios. It is inside of the church. Taip atrodė išorė. And that is outer of the church. Čia šiek tiek padaryta darbų. This is not first photo, it is after some work is done. You see beginning of roof construction, but it was tear down. Žinoma, buvo ne visai lengva, kada buvo tik 6 tikintieji. Sure, it was not so easy when only 6 believers were in congregation. Ir griuvėsiai. And ruins. Taip atrodė bažnyčios vidus. That's how it looked after congregation were established. Bažnyčiai buvo įrengtas kino teatras. During Soviet time, there were cinema theater in the church. Vėliau sporto salė. Afterwards, gym. Nugriautas bokštas. Tower was tear down. Užmūryti langai. Windows were closed. Išasfaltuotos grindys. Floor was concreted. Tikėjosi, kad jau bažnyčia sunaikinta. And probably they believed that the church is destroyed. Šiuo metu bažnyčia iš vidaus pasikeitus. So how the church looks now? It's another church, Čia iš išorės. And that's how church looks from outside. Ir aišku, kada nėra parapijiečių, tada kyla klausimas, kur jų surasti. And sure, when there is no parish members, question arises and thoughts,
where to find them. Ir aplinka yra, žinoma, dominuojanti konfesija yra Romos katalikai. Sure, we all know that everywhere dominated confession is Roman Catholics. Bent taip save vadina. At least they call themselves so. Ir, žinoma, komunizmo pažeista visuomenė. And it is society with their sickness of communism. Parapijoje tuomet pradėjau tokią diakoninę veiklą. And at that time I began kind of diaconical service in congregation. Ir žiūrėt, kur yra tokie skaudžiausi taškai. Started to watch where is the most crucial, most places where healing is needed the most. Ir vienas iš tokių punktų buvo vaikai. And one of the ways I found I can heal society, and they needed it, it was children. Kadangi rajone tik tai žemdirbystė, nėra jokios industrijos išvystytos. Our region is more farm region. There is no industry, only farm-based countryside. Keisti tvariniai kolūkiai savaime suprantama nustojo egzistuoti. That strange creatures, kolkhoz, they stopped existing. Žmonės už gėrimą garažuose pradėjo negauti atlyginimų. And people started not to get salaries for drinking vodka in garages. Vaikai susidūrė su tam tikrom problemom. And children met also problems. Rajone, kuriame buvo tuo metu 48,000 gyventojų. And our region was inhabited about 48,000 of people. Buvo 260 taip vadinamų rizikos grupei priklausančių šeimų. And in that region there were 260 risky families with a social risk. Ir 1000 vaikų juose. And in those families 1,000 children is raised. Gelbstint vaikus iš sunkiausių situacijų, vienas darželis pradėjo priglausti vienoje grupėje ir tada viename kambaryje gyveno 30 vaikų. And in that situation one kindergarten offered help and started to accept children. And it was time when in one room in kindergarten lived 30 children. Ir tie 30 vaikų turėjo vieną tualetą ir vieną vonią. And those 30 children had and shared one restroom and one bathroom. Ir tada reiškia kilo idėja sugriauti mūsų klebonijoje įrengti vaikų globos namus. And then idea raised in my head that we in our pastoral house, which was teared down and ruins also, establish an orphanage. Žinoma, prieš pradedant statybas reikėjo galvoti, kaip tokius namus pastačius juos įmanoma išlaikyti. Sure, we had to have in mind how, if the project will go on, how such an orphanage should be supported. Buvo vienas kelias, kadangi tokiai veiklai reikia nemažai lėšų, tai prasidėjo dialogas su savivaldybe. And one way I found, because many resources needed in that project, I started to dialogue with our municipality. Pateikiau savivaldybei pasiūlymą, mes savo
lėšom statom vaikų namus, o savivaldybė įsipareigoja juos išlaikyti. And we offer it to municipalities that we, with our own means, will raise orphanage, build it, and municipality will sustain it, provide the means for sustaining. Ir tokią sutartį pavykus pasirašyti. And it happens that that agreement was signed by both of us. Žinoma, susidūriau iš karto su dviem problemom. There were two problems raised. Balsų pasiskirstimas buvo 12 buvusių komunistų, dabar socialdemokratų balsavo prieš. It was voting for that project, and 12 ex-communists, now social democrats, they voted against it. Kita konservatorių partija balsavo už bendrą. And like right side party and politicians, they voted for that. Vieno balsų skirtumas nulėmė. And the difference of that project of voting was one vote. Kita problemėlė buvo tuo metu kolega iš Romos katalikų bažnyčios. Other problem, sure, it was colleague from Roman Catholic Church, kuris nuėjęs pas tuometinį merą, who went to the mayor trenkė kumščiu į stalą ir sakė, and said, kaip jūs drįstate su liuteronais pasirašyti tokias sutartis. how do you dare to sign agreements with Lutherans? Na, bet per ilgesnį laiką jie jau apsiprato. But now they are accustomed to it. Taigi projektas pajudėjo, tiesiog dar keletą nuotraukų. The project is going on now, and a few more pictures. Kaip vaikai gyvena. How children used to live in their families. Bažnyčia kambarys, kuriame miegojo ir pamokas ruošė. This is a room where 5 children lived, used to do their homework and used to sleep. Ir ten prie taip vadinamų pečiaus, reiškia, dar būdavo rudenį suverčiamos bulvės tam kambarį. And in the same room, by their oven, it used to be like storage for potatoes in the same room. Čia virtuviai. It is kitchen. Čia matom mūsų That's, kaimo bendruomenę. That's our society of our village. Čia kiekvienas sekmadienis, bet kurį rytą važiuojant juos čia randi visas vietas. Every Sunday morning you find them in the same place. Susėdę keikia valdžią. They are sitting and arguing on government that it is bad, everything bad around them. Ir laukia, kada pradės dalinti pinigus. And they are waiting when money will be shared. Čia yra durys, iškia nuotrauka daryta jau prieš 15 metų. And this it is a door, and this photo is taken 15 years ago. Tai yra namas, kuriame psichiškai nesveika motina gyvena. It is a house where a mentally ill woman used to live. Alkoholikas vyras. Alcoholic husband. Ir 2 vaikai. And 2 children. Dabar bus nuotrauka daryta po 10 metų. And after 10 years, 10 years after, the same door. Pokyčiai tik tai tokie, kad vaikas jau žiūri per viršutinę skylę. The change is only one, that child is looking now through the door. Tai iš tikrųjų parodo, reiškia, mūsų socialinę sistemą. It shows us our social system. Socialinė sistema, kurioje žmogus neegzistuoja. Social system where man and human does not exist. Egzistuoja tik tai statistinis vienetas. Only statistic unit exists. Tarkim, jeigu šeimoje būtų pasikorė. If in family parents, both parents hung,
themselves. Reiškia, socialinė padėtis pagerėjo, sumažėjo socialinės rizikos šeimų. It means that social environment is going in a better way because families with a social risk diminished because one family is gone. Keletas epizodų. Virtuvės matom. A few episodes and you can see kitchens. Žiemą teko matyti, kaip su rogiam ledo pavidalų vandenį parsiveža. And I used to see that during winter time they brought water in the hands, in the piece of ice, and putting on the oven. Matom aukščiausius ES higienos standartus įgyvendintus. We see hygienic standards of country of European Union. Taip atrodė pastatas. So that's how parish house looked like. Kuriame vėliau įkurti vaikų namai. Where later on orphanage was established. Pastate buvo įsikūrus ligoninė sovietmečiu. In Soviet time, in this building, it was a hospital. Naudojo reiškia pastatą, kol prakiro stogas. They used the building until roof was tear down. Tai yra tipiška komunistinė. It is typical communist kind of view. Tada reiškia, kai stogas prakiro, jie pastatą paliko. When roof were with the holes, so they just left building. Ir reikėjo išvežti 70 sunkvežimų šiukšlių iš tos vietos. First what was done, it was 70 trucks of garbage was brought down from that building. Su Dievu padėjo viskas. But with God's help, how it is looking now. Viskas atrodytų kaip ir neblogai. Everything would look nice. Tačiau senoji komunistinė nomenklatūra, jinai taip paprastai gyventi neleido. Everything would look nice, but that old Soviet-minded people and governments, they were not allowing us to live so easy. Šakių rajonai teko tokia našta, kad buvusi komunistų partijos sekretorė tapo vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja. Šakių region got a big burden that ex-communist leader in that region became in government official who took care of social needs of children in all Lithuania. Prasidėjo įvairios intrigos. Various kinds of intrigues and began. Taip tariant, tęsėsi toliau krikščionių persekiojimas. In other words, Christian persecution went on. Prasidėjo anoniminiai skundai prieš mane. Anonymical complaints began to government and other institutions. 3 kartus buvau kaltinamas pedofilija. 3 times I was accused for pedophilia. Vieną kartą žmonių prekyba. 1 time for human trading. Vieną kartą vaikų grobimu. 1 time I was accused for kidnapping children. Be perstojo buvau persekiojamas 4 metus. 4 years I was constantly persecuted. Pavyko laimėti visus teismus iki šiol. But it happened that I won all suits until now. Bet turiu tokią pajautą, kad esam galimybė su manimi susidoroti.
But I have like feeling that if the opportunity will come, they will persecute again. Bet judam į priekį. But we are moving forward. Sekantis projektas, kurį pavyko įgyvendinti. And the other project was, I'm happy it is getting body already. Tai toliau matysim, buvo įrengti 8 kambariai pilnametystės sulaukusiem vaikam. You will see that it was 8 rooms were provided for children who are adults. You know, because in our Lithuanian laws, when you are 18 years old, you receive some compensations and you go out anywhere you want from orphanage. Orphanage cannot keep adults. So they established 8 rooms for those grown from orphanage children and youth. Sure, municipality did not take a part in this. But maybe in future something will change. Because we see needs. Also it is possibility in the same building to accept mothers with their small children, for they would not be, teared out. O taip pat reiškia tame pačiame pastate vakarais dar renkasi anoniminiai alkoholikai. Also in the same building in evenings AAA, anonymous alcoholics are coming. Galvoju, reiškia, dėl ko tas toks vyksta persekiojimas. And I'm thinking of why such kind of persecution is going on. Aš manau, kad tokie režimai kaip fašizmas, komunizmas. I think that regimes as fascism and communism, jie turbūt negali pakęsti, kad vaikai ir bažnyčioje. They cannot afford, they cannot stand that children are in the church. Kaip pastebim, reiškia, Stalinas fotografavosi su vaikais. Because we remember pictures where Stalin was photographed with the children. Hitleris tą patį darė. Also Hitler did the same thing. Ir turbūt tas režimas, jis nori laikyti tą vaiką rankoje. Because this regime wants to hold this child, grab it and grow it. Užauginti galbūt sugniuždytą, priklausomą nuo jų. Grow it dependent on them. Grow him. Ir kada tai nevyksta, turbūt tai iššaukia tokią neapykantą. And when it is not happening according to their will, it raises hatred. Keletą kartų esam darę tokias akcijas, kad rajono vargstančius žmonės surinkam tam, kad juos aprengt. Also, several times we made kind of actions, actions that those who are poor in our region is coming and we distributing clothing. Poreikis yra didelis. And need is evident. Pradžiai tai galėjom daryti su Švedijos bažnyčios pagalba. First, we could do it with the help of Sweden Church. Dabar galim tai toliau daryti ir darom dėka mūsų Sinodo bažnyčios. Now we are doing this with the help of Missouri Synod Church. Dar viena veikla, kurią pavyko išvysti, tai yra dienos užimtumo centras. Other activity we were happy to
Galon, it is day care center. Those people who has illnesses, who are handicapped. They are gathered from their homes in the morning. And brought back in the evening. Those people were hidden during Soviet time because Soviet society was healthy society. Also it is one thing that was not done anywhere in our region. Nobody did it. So we began our story by the one door, and now it ends by the door. It is difficult to tell what future is bringing. What is created now in our congregation, it gives possibility to touch many people. Partially, or as our possibilities allow us to answer their needs. Also, it is possibility to share message of faith. And we're trying as we can to do it. And we believe with the help of God to continue that mission. In the future, the near future, we have project, and just before Pastor began his presentation, he got called. You saw him speaking with the phone, and he received approval of new orphanage to build. It will be a little bit different concept. It will be not like now that 30 children is living under one roof. There will be like 4 cottages, a cottage type of houses for 4 families, 8 children in each of them. It will be more, in speaking about quality, it will be more useful for those children concept. If you have some questions. Questions, please. Where do you have funding for this building? Iš kur ateina lėšos ir fundacijos šiems pastatams? Iš įvairių šaltinių. From various sources. Tai ir Misūrio sinodas. Misūrio Synod, one of them. Šiaurės Elbės liuteronų bažnyčia yra anksčiau padėjus. Some time ago, North Albion Church. Gustav Adolfberg. Martin Luther Bund. Rotary Club. Dustenbrook. Parapija yra, kur žmonės
tiesiog parapijiečiai Vokietijoje mobilizuojasi 2 savaitėj ir atvyksta čia nuo ryto iki vakaro dirba. Also, there are some congregations in Germany whose members, congregation members, they are like mobilizing themselves and coming for 2 weeks and working there. Ir dabar laukiam šį savaitgalį irgi 8 žmonių grupės. And this weekend, 8 people will come. Kurie sumontuos saulės baterijų įrangą. Who will establish sun batteries. Būtų mažesni einami kaštai. For less than the costs of electricity. Įvairių šaltinių, privačių žmonės. Various sources, private persons. Ir dabar naujam projekte tai Europos Sąjunga. And in this new project, it will be from European Union. And in these houses where 8 children are, there will be also some parents. Ir tie namai nauji, kuriuose bus 8 vaikai ir ten bus ir tėvai. Tėvai ne, globėjai bus. Not parents, just stewards. Socialiniai darbuotojai. Social workers. They are orphans, so their parents are drunkards. In families, it means that you know, they will be like a family, like group, not with the parents. Turės savo virtuvės. They will have their kitchen 2 vaikus kambarį. with 2 children in one room, Bendra erdvė. and common room. Did your activities change the meanings of inhabitants of this region? Life level is growing in this region or not? Ar keičiasi gyvenimas jūsų rajone, ar lygis pragyvenimo auga, didėja? Aišku, investicijos iš Europos Sąjungos jos yra vizualiai juntamos. Yeah, investments from European Union, visually, they are like feeling. We feel that it is something invested. Bet yra, per mažai yra investuojama į patį žmogų, kuris yra sugriautas lygiai taip pat kaip tie pastatai. But there are too few investments into the human who is broken as those buildings. Todėl jeigu nesikeičia mąstymas žmogaus, If thinking is not changing, nesikeičia gyvenimas. life is not changing too. Vaikų gyvenimas tose šeimose taip pat. And also children in those families, life is not changing too. Su tom šeimom dirba socialiniais darbuotojus. The social workers they are like taking care of those children. Bet kaip minėjau, dirbama statistikai. But they are working for statistics. Tarkim, dabar turime teisme vieną bylą, kur vos buvo nualintas beveik iki mirties vaikas. And now we have one lawsuit in the court where one child was almost starved to death. Mes dalyvavom su ieškiniu tame teisme. And we are accusers in that lawsuit. Ir teisėja klausė, kaip nematė vaikų teismų tarnyba, kaip nematė. And judge is asking how social workers did not see that. Kaip nematė socialinė darbuotojai. Sakau, tokia politika, kad vaikas turi būti šeimoje. And that is, Pastor answered that it is policy, because policy officially states that children should be raised in homes. Jeigu yra gerai surašomas protokolas, if protocol is written correctly, ir vaikas bet kokią kainą išliko šeimoje, nesvarbu su kokiam pasiekimam, reiškia, viskas yra gerai. If protocol is written correctly, not looking at the needs of the children, but just for statistics and so it is everything okay for government and social system. Mano požiūriu, daugelio atveju gyvenimas tikrai nepagerėjęs. In my own
personal opinion, in many cases, in many fields, life is not changed to the better side. Sakykit, prašau, kiek šiandien turite parapijonų? And how many parish members do you have now? Pagal visuotinį gyventojų surašymą Šakių rajone save identifikavo 270. According to the Materinės nuomonės, jūs sakėt, turėjo 6 parapijonus. Paėmus pradėjęs dirbti. Kiek šiandien turite realiai? Pamaldose dalyvauja apie 50 žmonių. and according to registration, it is above 200 people. Usually, regularly in service, attendance is 50 people. Tai reiškia vėlgi pasakyti, kad jie visi, tikrai tradiciniai parapijiečiai, irgi sunku. To say that all of them are traditional parish members, I would not say that. Bet šitų 200 žmonių gyvenimas pakrypo į gerą pusę, taip kad jūs nesitūpinit sakydamas, kad taip jau blogai. Čia jau reikėtų jų mačių sakyti, reiškia atėjo. Vėlgi, aišku, yra tų gražių pavyzdžių, bet taip aš kalbu apie aplamai tokį rajonų. I do not want to color everything in black, but sure, there are some bright sides too, but looking at the common situation in the region, it is worse. Ir reiškia, kaip sakyti, tie rezultatai, tos pergalės tokios kartais būna nedidelės. And those victories and the results, they are not maybe big in the wider sense. Bet jeigu viena globotinė, pavyzdžiui, studijuoja teisę. But one of our orphanage girls, she is studying law in the university. Tai jau yra pergalė. So it is victory. Aišku, kitas liūdės, gal matau, einant į tėvų pėdom. Sure, there are some who is walking the parents' shoes and going for alcohol. Tai irgi įvyksta. So it is not excluded too. Visko yra. I really have a question about these houses. It's shelter for orphanage, so that's okay. Can you mention, I think we'll come out of time soon, but very briefly, can you mention what are the content, what are the agenda, what could be the skills training or the service provided for this orphanage? My wife has been started the crisis center time ago, and it's soon we realized that the building and the place is not the most significant thing, but how to work with skills training. Vaikų namai tie pastatai yra užuovėje be abejo tiems visiems vaikams, tačiau jo žmona irgi buvo pradėjusi parapijoje krizių centrą, tačiau mes pamatom, kad namas ir pastatai tai dažniausiai yra tik maža dalis pagalbos, kurią mes galim ir turėtumėm duoti, kokia yra programa socialiniams įgūdžiams gerinti, kaip jais yra rūpinamasi, galbūt trumpai. Būtent apie vaikus yra kalbama. Tai trumpai reiškia, tai pirmiausia, aišku, stengiamės vaikam perduoti tikėjimą. First thing, what we think that it is priority to provide them things of faith. Nes Kristus sako, atsiskyrę nuo manęs jūs nieko negalite daryti. Because Christ says, apart of me, you can do nothing. Jesus says, apart of me, you can do nothing. Like I'm vine and you are branches, and if you abide in me, Mes matom, ką nuveikė mūsų šalis be Dievo 50 metų. And we see what our country, what our Lithuania done without God, 50 years. Ir mano manimu, tai yra pati svarbiausia problema. And I think, in my opinion, it is the most important program.
be kurios visos kitos programos yra And dalykas. without that, without church, all other programs are useless. O tai be abejo yra ugdomas savarankiškumas, And afterwards, self-discipline abilities taught. yra visapusiškai lavinami vaikai, They are going to schools and they can go to all kinds of activities, realiai, sports, arts, and everything. Excursions, travels. Are there good professionals you have, like pastors teaching faith, I don't know, medical doctors taking care, and so on? Or it's just a place of shelter and they just come and go? Ar tai yra, ta prasme, tai yra viskas ten yra ir gydytojų priežiūra ir mokymai? Ne, reiškia, pas mus dirba socialiniai darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Kiek? Dirba 5. There are 5 social workers enrolled in that house with a higher education. Dar reiškia, iš viso yra 21 darbuotojas. There are 21 employer in that facility. Ir tai yra žmonės su išsilavinimu. Those people who are with abilities. Bet aišku, sunkiausia yra sukomplektuoti komandą, kad šalia išsilavinimų, kada būtų ir tikėjimas. But the most difficult thing, sure, it is that near education there would be faith also. Tokia visuomenė. Gal gal iš tokio egzotiškų dalykų, kaip pas jūs higiena kaip gal. Nes čia buvo pavyzdys iš tokių šeimų, kai ateina ir kada higienos komisija atėjo, kokie reikalavimai yra. And the bishop asked Virginius to tell about what is hygienic requirements, because pastor showed us from what environment children are coming and what government demands from orphanage. Aišku, standartai aukštokai, Sure, standards are very high. vos ne košeriato įstatymai įvesti. Almost kosher laws. Reiškia, negali susitikti, reiškia, žaliavos su gatavu maistu patalpoj, reiškia, kelias jų negali susitikti. Pieno produktai ir mėsos produktai turi būti skirtingose šaldytuvose. There are regulations that during the process of feeding, meat cannot meat in the way like already prepared food. If somebody is bringing omelette and somebody carries green meat in the corridor, fresh meat in the corridor, that is according to the law, against regulations. And milk and meat products should be in separate refrigerators. Aišku, tas nėra viskas gal negatyvu. Sure, it is not everything that it is negative or bad. Žinoma, turi būti saugu, turi būti. There should be some security. Kartais, kai pradeda klausti, kiek sveria kiaušinis. But sometimes, they are starting to ask how much egg is weight. What is weight of the egg? Ar jisai tiek sveria su lukštu ar aukštu? Is this weight without shell or with shell? Tai aišku, tokių klausimų būtų galima ir išvengti. It would be nice to avoid that kind of questions from government officials. One small question. What about your relationships with the Catholic Church? Is it improving or not now? Kokie santykiai jūsų su katalikų bažnyčia, jie gerėja ar ne? Šiek tiek geresni. Little bit more easy. Aišku, jaučiasi toks saugumas. I can feel like enmity. Taip, nėra blogi tie santykiai. But it is not so
crucially bad. Būna šventės profesinės, Just like professional festivals, for example, kada policija švenčia savo and šventę. it is day of policemen, Ir tada būnam kartu, and we are being together with them. aišku, katalikų bažnyčioje, Sure, in Catholic Church, socialinė darbuotojų diena, it is day of the social workers. medžiotojų diena švenčia. Mūsų Hunters, bažnyčioje. Hunters Day is celebrated in our church. Taip, keliau. Better. I think that the question you bring up is a matter by regions. The relationship between the churches seems to be better in some regions than in others. It depends a lot on who is the bishop and who is the priest. Now we need to turn. Thank you very much again.